Mbahaye ikaze kuri YouTube yanyu Terike wanyu Media. Muhaye ikaze nimba ari ubwa mbere musaba yuko wakora subscribe, share na comment kugira ngo duhore tujyana. Uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hari mu nama yahuje ubuyobozi bw'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimitutu APR Football Club, aho ubuyobozi bw'iyi kipe bwaganiriye n'itangazamakuru ku bintu bigiye bitandukanye, aho n'umutoza nawe yagiranye ibiganiro ndetse akanasubiza itangazamakuru. Bimwe mu bintu byavugiwe mu nama ya Nyamukandagira mu kibuga ni uko breaking news ni uko Nyamukandagira bitarenze iminsi 45 uhereye uyu munsi iraba yamanuye icyo bita indege. Nimvuga indege ntihumve indege yo mu kirere, ahubwo APR igiye kumanura icyo bita bisi y'umwakaka, aho abafana ba APR muzamuke mwakire bisi, aho umuyobozi wa APR ushinzwe ibikoresho witwa Afande Retired Colonel Alphonse Muyango yatangaje yuko bitarenze iminsi 45 indege ya APR Football Club irabisesekaye mu Rwanda. Hano twakwibaza tuti hagiye guca uwambaye iya Rayon Sport yo iraza ryari, irabimeze ute? Nuko niyo breaking news. Mwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana. Sawa, ciao.